Assistant Coordinator of Cocomi, Joy Chandra Kunthojam today warned for mass agitations if government fails to rescue the 6 missing individuals in Jirbam district. Speaking to media at its office, Joy Chandra Kunthojam said Cocomi militants are able to attack innocent civilians, including farmers, as there is security loophole, as both centre and state forces have failed to ensure the safety of lives and properties of common people. Speaking further, Joy Chandra urged the government to make sure that there are no lapses in security measures, especially during this harvest season, and to act against terrorism. Meanwhile, speaking to media persons, media coordinator of Cocomi, Yumkhaibam Surjit, said CRPF personnel did their duty to protect civilians against atrocities committed by Cocomi militants in Jirbam. He said, had other central forces acted sincerely, just like CRPF did yesterday, the restive crisis in the state could have been prevented from stretching further. Surjit also urged government to make all-out efforts to rescue the missing women and children, while also warning of mass agitation if any untoward happens to these missing people. अखोगी फारग पुखिबसे मसी अथु मतमदा मसीगी थवाई से कनबियु हाइबन कइगुम थवाई से कनबिद्रगदी मियामदि ओबा अचौ इहु अखोई सेम सागनी हाइबन मणिपुर गवर्नमेंट अमदि इंडिया गवर्नमेंट ना हाइरिबा थबक थोरुम सिंगदो सिक्योरिटी लाप्स ओइबदि थोपंगा ngasi थोइबा ngarang han मौना हाम सिबिबदुसु सिक्योरिटी लाप्स ओइबदि थोपनि लो उब चटकनि हाइबसे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ते इंफॉर्मेशन पीना 100 मीटर दा काफगा मरु अहुम फाल सिबिसिबु सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना लाप्स ओइबदगी थोपनि हाइबा वफम अदुनि मरम अदुना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मथों मसक खंगदबदगी थोगोक सिंगे थोपनि स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सिंगचु ऑर्डर फंगे हाइबा वफम दो मसी अखोई ताबदि यामन नुंगाइते इरमदम से असुक औना वारे कांखों चाइरे अखोगी तोबम थोपा इथौनी हाइना खल्लगा लेंगाक लेदिबु सिंचु ज्ञान ताबिरो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स होइगरा स्टेट सिक्योरिटी फोर्स होइगरा मखोइना ngakpa ngamoi hairagana मिक्सम प्रजादा सिनबिरो अखोई थोपा ngaage अखोई थोपा लांसु खोइना ngamgani लौजु खो Zakudar Boropega अखोई पुलिस स्टेशन के मनुंग लेबा खुल असिदा दुकान फमदना होटेल फमदना लेजबा ऐतैगी युम खरा कुकी टेरोरिस्ट कंगुना तुमना मै थारे मियोय अनिमसु मै मनुंगदा अदुम लौरगा अदुम हारे अदुगा मैदु खाबा लोरे मतुंगदा नुपी अंगांग हाइतारे मियोय तरु फारगा पुखरे मखोइसी फाबा पुनबा हाटपा तुप्पा mayam toriba jaga mai thabasi gudar haiba police station di mamang adugi manakasu CRPT adugo posum su leiba adugi mamang motaduni da ikhoina yam thajadaba asugumba police station amadi central force leiba manakasi da sumaina cookie terrorist changa kanda ga dumaina attack torokane je punja singna su thajarudaba maram oiraga na sagi adu mokoi posai yondana hotel famdana koi leijabani marangi thodok tu da ikhoigi terrorist kanguna phagriba adugumba nupi angang yauna miyoi taru phagibse central amadi state force na मसी कननबगी थोदांगसी अथुबतमदा अखोई लखत पिगदबनी करिगुंबा सेंट्रल फोर्स ऑफ स्टेट पोर्टना मखोइबु कननगमद्रगदी मणिपुर मियामना खक्तुमि लेथोय हाबो खमसी मतंग थमजगे।